Ibe tingcho marasam news ne namaigu news headline hazi ko na te wangai dele. US magu sipai marame namai gene Afghanistan tingkum kai si bamgaibe Bagram gu Air Force kena saugai di delay. US mena Taliban zai al-Qaeda kadai beregu terrorist bau dilang beket tu Bagram Air Force kena herengi izabam delay. Palam ane ai Taliban nai al-Qaeda ne habai ke trik sekui tingkum jasang no zaket kumge US magu World Trade Center suicide bombing ne tensiani beki Union Home Ministry ne saja COVID-19 rarit India ke teuze entu chuze Kerala, Arunachal Pradesh, Tripura, Odisha, Chhattisgarh, jai Manipur, IMA states roke central team market Zeme za expert medu palam PTC gaira langai ne le kachele. Supreme Court India magu hatuki dilang bena saze panuine West Bengal ke president rule kai rahang ke mong be jeng kingai gule je sale palam ane West Bengal ke post poll violence election lo lubchang hege zai pabam ku bok sebam zegene opposition mena PR kai ra ke mong de le I hindi president rules India magu constitution hindi losi article har chumze ringe srokane president rule ka dobule ka chele India ge COVID-19 gene zemena godi me priakteze lak madai jinai gene chang di delay je sale zai zemena lak naria je pampiria COVID-19 pakana ve second wave gene godi delay je Union Home Ministry ne sale US President Joe Biden zinaine saze tati be hatsai kaklunge Miami Florida ke haki hube beset ringu suroki syake beze hazemena haketse hadaime ngepum ape tolu dele zai pe chumak pe kadobe du plana lale ze sale World Health Organization ne saze naka Europe Cup 2020 football kan thabeze COVID-19 rarit kachibe punglaga be changudele zaranglei palam ane Europe Cup 2020 football kan thabe Tirath me Scottish me mina changnaria ze COVID-19 delta variant test petase United Nations General Secretary Antonio Guterres na saze India sipai medu pellets gun anuina cheese bombe air gun ze Jammu and Kashmir hana poina ramezai protester matage teta dulo ze sale pana saze ingo le zai chile India magu sipai marame shotgun zai pellets gimi Kashmiri protester matage te ze bombe ze nakate ze apo gimi gene hana poina hangim ro squiria ze chai dile zai Zamgani ze bambe hangim roria ze lale kachele Prime Minister Narendra Modi Union Cabinet tindi guleze government gu sources na sale Union Cabinet India ke teuze hang riak set se aket minnabam do wikole kanale sudu na ka teuze hang ringe ku chum minister teuze lale hang kaite set minister Modi gu cabinet ke ka zora numgale ze sale Uttarakhand Chief Minister Tirath Singh Rawat ke madai CM to gai lose zinaina pugu resignation Governor Maurya ta ge pegai dele CM to taru dele je Europe Cup 2020 quarter final match railang beteze Spain ne Switzerland du penalties ne kachum zaket semifinal kurangam di dele Zai pakanove match to ze Belgium versus Italy ge Italy ne kanaze ket Belgium du semifinal kurangam di dele pakachumbe match to ze Czech Republic versus Denmark namaiting mui kunta squeepy ke kan thagule Zai pamadaive match to ze Ukraine nai England jamaiting cho kunta kro ko na pi ke kan thagule Mara some news pigani me le indu to de le ingya ze like share subscribe to gailo